Talo falava o tala mai Ausetalia. O le soa matai se suesue ngā leo le whalawlawe na lawe ai se taawale fetu ai ma se Pomare i le tui saute o sini ma tau fia i le whanamai tala vau e toa whāna malangane ai. Whalawlawe na tupu Hillcrest Avenue, Hurstville, sa mafua ai le poloko ala tele le whai tūre le tai au ana leila. Tau fia whai ngā malanga i tū umai rua le awala i le vale o Woniora Road ma Cornells Point Road o whai ro mai wato e te tala i se te mere i mamau atu. O le taawale le tu ainga le Toyota Bravo SUV, le mawhai na tau fia mai uina soso atu ai ma le Pomare lea ma se pā. O le whamtara ngā reo le taawale fōninga mai na taawale vale mai una a fia atu ai ma le Pomare ma to uru ai mani waia e tise. Lo wha au so suenga le mata upu a masaro mia fōi o le sawa le isi mapuanga na wha whainga tayo na tau fiofi le taawale. O lo ili whare mai la tō o talavou e tō wha na fia i nei whanawinawe. Tala mai Adelaide to tasi se li iwa mōri e le whasio te tangata ina ua maua atu se tamaita iwa maniu i se whale i rei tu i sauteo Adelaide. O wala wane le whasosoani whaavave le mata upule nei po le tau le fitu i le pōna pō. Tau watu reo mai no ai le tino maniu o le tamaita i e tolu suriwa tausanga mai Encounter Bay ma pu e nai roa ma le ali e whasa furu tausanga e maasani ma le ua maniu. E rei mawhaiuna tala i tua ma ua fuafua e tūna i le whaamsinonga i Christie's Beach i le so. E se fulu walu ma le awha tausanga le whaasalanga whaafale pui wa tu inatu i seisi e li i lona au fiai i le au mai o le se lau 5 kilo le aisa po le whala au whasaina o le methamphetamine au mai Mexico i Ausetalia. O le ali e lua suriwa tausanga le matua mai kānata mawharani na lawina lo nei unga le whaamsinonga i merepone a e mai o te tonu le container na au mai ei whala au whasaina ina ua whaia suenga. Ina ua ospa ia e leo le whale o le ua moria na maua iei whala au whasaina mai si o loa. O se tau mwhainga sa ngā lue whatasei leo Victoria ma le Australian Border Force ia maua tau fia mai ei ma le uta tele leo whala au whasaina mai leo o atu fo i mga ala o Victoria e te le fo iso na fianga e ono ho iai. Ua whamalolo le te whono sa iei o le Rugby Australia o Hamish McLennan i se whono tanga na whaia le pōna pōle whono whaatonu. I rea whono tanga na whina wai McLennan e tā ofiro na tofi e ui ua toa tere lawa sui o le whono whaatonu sa whaailolo la tō whina ngalo ua tatau o na whaamalolo lea mai tō whinga. O lea la ua sui tūranga atu iei stasi sa ta alofo i le awa Ausetalia, Daniel Herbert, mō se taimi le tū mau. Whai mai li poti ua whaero fo i McLennan lo naru ese mai le whono whaatonu ma le fia tū mau pea i le tō whinga o le whaatonu. O nisi mata upo le Rugby Australia sa whaia i lalo le taitainga McLennan ma lo oanga i ei whaasea isi sui o le board e au fia i le lei o tāpenanga le Wallabies mo le ipo le rangi taruai o le whiriwhiria maranga i ese le whaia onga o Eddie Jones mai le au ni wha malolo le whaia onga uru taruai o Dave Rennie a o le lua wherua se furu na tofi ai Hamish i le tofi leo le taitaifono o le Rugby Australia leo le atari malo mo le isi ipo le lalulangi i le rakapia ali i le lua wherua se furu fitu ma le tū pāo tamaitai i le lua whenua sfunmaneiwa. Tala mulimuli, wa tau ia le tau tingala au kirikiti a Ausetalia le tū pāo arii wa vea nei ma siampini le ipo lalulangi le whoipaa ngā tama ina wo lato whaato i lalo inai initia i le finals. Whaeroa le anganga whaapatai o le kapteni le au Pat Cummins i le tau mawhaiana na au mai e tā uai ua tau ia lava le tau tingā. O ingoi longa fo i le tālonga pe o David Warner, Marnus Labuschagne, Mitchell Marsh, Mitchell Stark, ma Glenn Maxwell, sa tūranga ese fo i a lātou tā alo, o le istangata tāri leisa iai o Travis Head. E le i whaia ina lava initia le tāmirisanga atoa, whaato a whaia ina i lava le i a Ausetalia, le wanga i mai mare ipu au tū, i le fo i tālonga o le kirikiti mo le lua whenua sifuru mare tolu. Tala nā le Radio Samoa mo le amatanga fo i, o le nei mai aso.